Kubor nagaslem jong unongsan hima. Adian pengelalai RTI na sekretariat yang jumlah tipus aspa sempulai sekretariat menta aspa arpo serikosyo. Menta pada ngale biang ke RTI habaro di departemen apa misalnya. Di departemen ro di bawah sen 4A besar santeli departemen. Menta gini kepala yo menta ora ke report di menta bagi paiba kintip habaro di departemen di lak pus santeli. Thì học khi như total những lại pus bro khoi apoi khat news pa pra pus khat news pa pra pus namun kong water resources department kalai chispa rapulai teli kabar ka directorate of statistics kalai chispa lai pulai teli kabalai ka directorate of horticulture kalai lai pui teli directorate of agriculture lai san teli nada kasoi and water conservation kalai aspa ar punrutli mo kasoi and water conservation aspa ar punrutli nada ka directorate of commerce and industries kalai adu chispa kalai teli ka directorate jong printing and stationery kalai adu chispa sau pratli nada ko directorate of sport kalai tang lai putli sport kalai putli nada personal department personal department apa sekretariat meminta mencuam 4 yo report TKI tadian personal department ke balabat hidau uci mistadungi kadon kijing theli ke pus nam tau joint secretary kharwei teli deputy secretary lai teli apa personal department nanta Meghalaya State Rural Livelihood Society kalai ke pus hadu khandai ko teli nanta health department kalai ke pus hadu sanspa sa penyu teli babuan gipak ngapat yo report Kungga is masihil ngampat yo report. But kiwe department kum support jowe ngapalisin report catura ngapalisin. Nata forest department kalat kapus hadu khandai penyu teli. Ka purudi kalat kapus tang khat khandai teli. Ka education kalat kapus nagyo tak khandai report tang ar penyu teli. Nata ka directorate of community kalat kapus khat penyu teli. Tiga total kapus hadu mentai ni department bang layo report kalau mekan news pa prapus. Kaya bede bang ni ka RTI bang layo mentas ni. Tiga ni ka fai ka bang awara angne. Kane pa tiga ka condition list nam ta kinong te sarkar khoi. Ka condition list mun kane ka sti nam ta kinong te sarkar. Tari ka ni ba era ban ang ba tanggi badon ni de hintu. Kiyo kam ni bri bondon ni de bobon kim yo kam. Ta kalak bende ke jisya na marba ta de gas habas ngap te habas syong ting habas syong gali habanya gali ni yo smi bagi beri gong ba ai bisa alak lai lagi kam kulit yo smi bagi beri Sport enggak mental health and neurological science apa lama dia ini kita kepunyaan kerau imali ka post kawai te ka date of joining di khasau tarik mnai banyo arja khadwei khasau tarik mnai banyo arja khadwei kene ka company kraw order khasau tarik mnai banyo arja khadwei bat ka baar made de LDA date of joining de tarik mnai baar arja khada tagine kitli ya company kraw ganang don Misal kompensasi kerana ada penduduk nadu aja sebab jingkali kalau balik rumah kene kadang terikam. Bat ke opsinyet pada apa nompo ro kidon prateli pada nostal. Bagi misal opsinyet ada penduduk jingkali kalau balik minta ada nompo ha department ayo. Po hal tak di depan ada penduduk. Lak lipat di department bakal kena ke ikdau ba ya ni pus tempat kot lane ya kata kembali banga wara report sekretariat aspas pelai pos tikus na be tu itu mentas sispa khalai teli sispa khandai teli mentala khot recruitment tiga ni ngam kali ka daw ayu tang balong aspeni menta ni sispa kana budin jingkali kalau bara kaspus kalai hadu kan ne kan news pa pratang report bayo ti government gadi bantai e gi chwa son nengum ta te ka government kala basakta bara kamle e apo isnem na kala junga kala ban ajak PL po ko am ta ka interest jongki kena
Tinggal apa kembali iba long iba kan sorkan i pos sekretariat ale kloin untuk mending awan sekretariat iba ki kontrak aja imbun beliau sekretariat itu itu barang besok itu tiga tahu bakal kot presiden ini iba sorkan ni ka ale sya i kambali benle tiga dia kan ka ba yo mentar orang apa mentar sistem di sorkan itu tu kan ya dero election aja itu tu dah kamu lihat aja maka tidak kamu lihat orang hadian ngalah benle dah PAL pokok hamsuk dah PAL Isan kalai kepus dagi atak hendak report tang arpun rutuli. Entah ke Directorate of Community kalai kepus khat rutuli. Tiga total kepus adu mentai ni department bang layo report kalau mekan news pa prapus. Ke bede bagani ka RTI bang layo mentas ni. Tiga ni ka fai ka bang awara angne. Kane pa tiga dei ka condition list nam ta kinong te sarkar khoi. Ka condition list mun kane ka dei ka sti nam ta kinong te sarkar. Kasti kemun baka don lese yo don ke gino no sorka ke bad siam jingjar ding promotion dane ke don jing thung kam be an le ke don gano ke jing bomyo ai pension le ne ke don ke jing transfer kam be an tikno te sorkar ke ne ke yosti nam da sorkar ta ke don kam ba siam jingjar kontak ba yanga te hamne ke don gilis paro na do ke joining report ka confirmation deed nanta ka request baru kau kedon kau ini. Tikane ketika credential list kebang awara mentas ni, bat kini kipus keba lalak mentar kemota yapi kau ikan news pa pra. Kau sosi punya tu yapi ru idon kilu kipus keba officiate lah insyaallah pendu adu kendai punya. Nanta ka komposnit ko kerau lah pendu awarja syukur. Dari kita untuk ki baru mentar kedon tung komposnit kerau pok ada pandai. Teh bede baka officiate kedon don ki batung officiate mentar ku manopo pada nonstop. Tiga ni kadai bawa warak dari puan mataras ni. Ti ngam lah penjerung memang ada pula ini disimpor di kantar di alkantar lagi kantar. Ti tang hingga warak dari puan. Bapinya tipsya bapi baru kiba kamtam kinungat kam dan jamba. Nang ni simat kapus kalai rukan news pakra. Bad hakis ni kebansawan dengan suara isu ya report kebangam pat yo report ada mentah. Kulis yo.